Reka mbasuhuze mbe n'ikaze mwe mwese mukunda kandi mukurikira The Manifest TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ya none tariki 8 z'ukwa 12 2024. Amakuru yacu agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu Rwanda turakubwira ko Perezida Kagame yashimye uruhare rw'Ubushinwa mu iterambere ry'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere. Mu yandi makuru kandi turakubwira ko Paris Cathedrale ya Notre Dame yatwitswe n'umunyarwanda yongeye gufungura imiryango. Hanze Afrika muri Zimbabwe turakubwira ko ushaka kuba perezida wa federation yafuzweho kuzatera inda abakinnyi bose. Mu yandi makuru turakubwira ko Syria Perezida Bashar al-Assad yahunze igihugu. Amakuru yacu turasoreza kuri inkuru ivuga ko NASA yongeye gusubika umushinga wo kongera kohereza abantu ku kwezi. Ni amakuru mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Jean Harerimana. Musaba gukora subscribe, share, like, comment kuri The Manifest TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi. Amakuru ku buryo burambuye ni mu kanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Mu Rwanda turakubwira ko Perezida Kagame yashimye uruhare rw'Ubushinwa mu iterambere ry'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere. Perezida Paul Kagame yavuze ko imyitwarire y'Ubushinwa bushyira imbere imikoranire ibyara inyungu hagati yabwo n'ibindi bihugu ari ingenzi cyane mu rugendo rw'iterambere ry'ibihugu biri mu gice cy'amajyepfo y'isi byiganjemo ibikiri mu nzira y'amajyambere. Ibi Perezida Kagame yabigarutseho ubwo yari mu nama ya 22 ya Doha Forum iri kubera i Doha muri Qatar, aho yagarutse ku myitwarire y'ibihugu biteye imbere byiganjemo ibiri mu bice by'amajyaruguru y'isi ku bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere byiganjemo ibiri mu bice by'amajyepfo y'isi. Perezida Kagame yavuze ko iterambere ry'Ubushinwa ari ikintu cyiza cyane ko buterana imbere n'ibindi bihugu. Yagize ati iterambere ry'Ubushinwa ni ikintu cyiza kuko butera imbere buri kumwe n'ibindi bihugu. Uburyo Ubushinwa bukorana ubucuruzi ni ingenzi cyane. Uburyo bukorana n'ibindi bihugu cyane cyane ibihugu byo muri Afurika ni ikintu cyiza. Umukuru w'igihugu yatanze urugero ku bucuruzi bw'u Rwanda n'Ubushinwa avuga ko agaciro kabwo kazamutse cyane. Ati ku Rwanda agaciro k'ubucuruzi twari dufite n'Ubushinwa karazamutse kava kuri miliyoni 35 z'amadolari kagera kuri miliyoni 150 z'amadolari. Ibyo ubwabyo bisobanuye umusaruro w'ingamba zashyizweho. Ntekereza ko ari nako byakagenze ku bindi bihugu bya Afurika bifite ubukungu bunini kurusha u Rwanda byungutse kurushaho. Icyo ni ikintu cyiza. Perezida Kagame yasobanuye ko umubano n'Ubushinwa utabufite ibindi biwukurikira nk'uko bikorwa n'ibindi bihugu. Ati tubona amasomo menshi ariko ntitubone byinshi mu gaciro k'ibikorwa nk'uko babigaragaje ku Bushinwa. Yavuze ko Ubushinwa bufatanya n'u Rwanda mu kubaka ibikorwa remezo bitandukanye birimo ingomero z'amashanyarazi, ibitaro n'indi mishinga. Perezida yavuze ko ibihugu bikiri mu nzira y'iterambere byiganjemo ibiri mu gice cy'amajyepfo y'isi bifite uruhare runini mu rugendo rwo kwiteza imbere. Kenshi hakunze kumvikana imvugo zishinja Ubushinwa gukoresha imbaraga bufite mu gushyira mu bibazo inyungu z'ibindi bihugu biri mu nzira y'amajyambere, bugashinjwa kubiha inguzanyo bitazashobora kwishyura bityo bukazatwara umutungo wabyo. Ubushinwa kandi bwakunze kuvugwaho gukora ubucuruzi butanyuze mu mucyo. Icyakora kenshi ugasanga izi mvugo ziraturuka mu bayobozi cyangwa abandi basesenguzi bo mu bihugu biri mu gice cy'amajyaruguru y'isi byiganjemo ibyateye imbere. Icyakora Perezida Kagame yavuze ko hashingiwe ku mateka bigoye kwemeza ko imikoranire y'Ubushinwa n'ibindi bihugu itabigirira inyungu nk'uko benshi bo mu bihugu biteye imbere bakunze kubivuga. Ati nta kintu tubona mu mateka kitwereka ko Ubushinwa bukoresha nabi imbaraga zabwo, ahubwo twungukira mu bufatanye n'ubushake bwo kuzana buri wese ku meza y'ibiganiro, aho buri wese yumva ari kungukira muri ibyo biganiro. Muri iyi minsi harihangana ku rwego mpuzamahanga cyane cyane hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa, aho usanga ibihugu bihangana mu nzego zitandukanye.
kenshi usanga ibihugu biri mu nzira y'amajyambere bisabwa gufata uruhande rushobora kuba urwa Amerika cyangwa urw'Ubushinwa, ibigira ingaruka ku bukungu bwabyo. Umukuru w'igihugu yavuze ko ihangana hagati y'ibihugu bikomeye rizakomeza kubaho, icyakora ashimangira ko uburyo Ubushinwa bukoresha muri iri hangana ari bwo bukwiriye. Inama y'uyu mwaka yitabiriwe n'abandi bayobozi ba guverinoma ku rwego rw'isi, abayobozi b'imiryango mpuzamahanga, abayobozi b'ibigo byigenga, imiryango itari iya leta n'abandi bafata ingamba ku rwego mpuzamahanga. Insanganyamatsiko y'umwaka ishingira ku buryo bwo guhanga ibisubizo bishya mu guhangana n'ibibazo byugarije isi, birimo ibijyanye n'umutekano, uburinganire ndetse n'iterambere rirambye. Perezida Kagame yagize uruhare mu kiganiro kigaruka ku ruhare rw'Ubushinwa mu iterambere ry'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere cyiswe China's Role in Rising Global South Redefining the Future World Order. Ni ikiganiro cyateguwe na Doha Forum na Center for China Globalization. Mu bandi bakizemo uruhare harimo Perezida mushya wa Namibia Nangolo Mbumba, Minisitiri w'Intebe w'ikirwa cya Barbados Miamur Montre, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane wa Honduras Dr. Eduardo Enrique Garcia na Perezida wa Center of China Globalization Dr. Henry Wanga. Inama ya Doha igamije guteza imbere ibiganiro bijyanye n'uburyo bwo gushyiraho ingamba z'iterambere mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi, byose bigamije iterambere ry'abayituye. Mu yandi makuru reka twubwire ko Paris, Katedrali ya Notre Dame yatwitswe n'umunyarwanda yongeye gufungura. Kuri wa gatandatu tariki 7 Ukuboza 2024, Katedrali ya Notre Dame yongeye gufungura imiryango nyuma y'imyaka 5 ikongowe n'inkongi y'umuriro yatewe n'umunyarwanda Emmanuel Abayisenga. Perezida watowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umwe mu bayobozi bakomeye ku rwego rw'isi bitabiriye umuhango wo kongera gufungura iyi katedrali ku mugaragaro. Uru rugendo Donald Trump yagiriye i Paris mu Bufaransa nirwo rwa mbere agiriye mu mahanga kuva atsinze amatora yo mu kwezi kwa 11. Abayobozi batandukanye ku rwego rw'isi bahuriye i Paris mu Bufaransa aho bitabiriye ibirori byo gutaha katedrali ya Notre Dame nyuma y'umuriro wayikongoye muri 2019. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yafashe kongera gufungura umuryango wa katedrali nk'ubuhanga bw'Abafaransa mu guhanga no guhangana mu gihe igihugu kiri mu bihe bikomeye. Iki gikorwa cyo kugarurira ibihugu ishema mu gusubizaho ikimenyetso gikunzwe n'abaturage cyatwikiwe n'igicu cy'imvururu za politike zasize Ubufaransa budafite ubuyobozi buboneye kandi bwisanga mu bibazo bigendanye n'igenamigambi. Perezida Macron yiringiye ko kuba misa ya mbere isomerwa muri katedrali ya Notre Dame yitabiriwe n'abayobozi bagera kuri 40 ku rwego rw'isi bishobora kugarura ishema n'ubumwe nk'uko byagenze mu kwa 7 no kwa 8 ubwo Ubufaransa bwakiraga imikono ya Olympique. Isanwa ry'ikatedrali byatwaye miliyoni 75 z'amadolari y'Amerika yuzuye mu mfashanyo. Byari byavuzwe ko bizatwara imyaka 40 kugira ngo yongere guhagarara, ariko birangiye mu myaka 5 gusa. Abakuza ku kazi bahanganye n'ibibazo bitari bike birimo ihumanywa ry'ikirere, icyorezo cya COVID-19 n'umujenerali wari ukuriye umushinga wo kuyisana witabye Imana ubwo yari yagiye kurira imisozi ya Plaine mu mwaka ushize. Perezida Joe Biden wa Amerika yahagarariwe n'umufasha we Jill Biden muri uyu muhango witabiriwe n'abarimo igikomangoma William cy'Ubwongereza. Perezida Vladimir Zelensky wa Ukraine yitabiriye uyu muhango, bikaba byari biteganyijwe ko aboneraho kuganira na Donald Trump warahiriye ko azahatira Ukraine n'Uburusiya guhagarika intambara, akaba ashobora kubikora ahagarika ubufasha bw'intwaro Amerika yahaga Ukraine. Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francis byatekerezwaga ko ari bwitabiriye uyu muhango ntiyawitabira. Ubutumwa bwe yageneye Abafaransa burasomwa kuri iki cyumweru muri Misiri buhuriyemo ba Musenyeri 170 n'abapadiri barenga 100 b'i Paris. Hagati aho umunyarwanda
Rwanda Emmanuel Abayisenga muri Werurwe umwaka ushize wa 2023 yakatiwe imyaka 4 y'igifungo nyuma yo kwemera ko ari we wateje inkongi yakongoye Kiliziya. Reka amakuru yacu tuyakomereze muri Zimbabwe tukubwire ko ushaka kuba perezida wa federasiyo yavuzweho kuzatera inda abakinyi bose. Susana Mutami wahoze ari umukunzi wa Themba Mliswa yasabye ikirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Zimbabwe ZIFA kwitondera umwanzuro wo kwemerera Mliswa kwiyamamariza kuyoborera ikirahamwe. Mutami yatangaje ibi mu magambo akomeye yanyujije ku rubuga rwa X aho yashyize ahagaragara amakuru yerekeye imyitwarire ya Mliswa. Mutami yatangaje ati mfite umwana na Themba Mliswa kandi ndagira ngo mbabwire ko nta myitwarire ihwitse afite yo kuyobora umwanya nk'uwo. Ni umubyeyi utita ku nshingano. Mutambi avuga ko Mliswa ufite umwana w'imyaka 3 witwa Tino Tenda atigeze agira uruhare mu kwita ku mikurire y'uwo mwana. Yavuze ko bibabaje kubona Mliswa agaragara nk'umuntu w'umugira neza mu ruhame ariko abana be babaho ku nkunga y'abandi. Uyu mubyeyi yavuze ko Mliswa atubahiriza inshingano ze nk'umubyeyi kandi nta cyubahiro agirira abagore. Yanagaragaje impungenge zikomeye mu kuyobora kwe muri ZIFA avuga ko bishobora gushyira abakobwa bakina umupira n'abakozi mu kaga ko gushakwa no guhohoterwa bagaterwa inda. Ati mu gihe mufite umuntu nk'uyu nk'umuyobozi wa ZIFA muzashyira mu kaga abakobwa bakina umupira n'abakozi bo mu biro. Muzasanga ikipe n'abayobozi bose barahindutse ababyeyi mu buryo butateganyijwe kubera imyitwarire idakwiye ya Mliswa. Yongeyeho ko imyitwarire nk'iyo ishobora guhungabanya imibanire mpuzamahanga cyane cyane mu gihe abaterankunga mpuzamahanga nka Australia bashaka gufasha guteza imbere umupira w'amaguru muri Zimbabwe. Kwiyamamaza kwa Themba Mliswa mu matora y'umukuru wa ZIFA ateganyijwe mu mwaka wa 2025 kwateje impaka kandi amagambo ya Mutami akomeje kuzamura ibibazo ku bushobozi bwe bwo kuyobora iri shyirahamwe. Ni n'amahitamo asaba ubushishozi ku muryango w'umupira muri Zimbabwe mu rwego rwo kurinda iterambere ryawo. Reka amakuru yacu tuyakomereze muri Syria tukubwire ko Perezida Bashar al-Assad yahunze igihugu. Perezida Bashar al-Assad yahunze umurwa mukuru wa Damascus mu ndege yerekeje ahantu hatazwi nk'uko byatangajwe n'abasirikare bakuru babiri b'ingabo za Syria kuri iki cyumweru bavugana n'ibiro ntaramakuru Reuters ndetse na Rami Abdurrahman wo mu kigo cya Syria gishinzwe uburenganzira bwa muntu aganira na AP. Ubuyobozi bw'ingabo za Syria bwamenyesheje abasirikare ko ubutegetsi bwa Assad bw'imyaka 24 bwarangiye nk'uko umusirikare mukuru wa Syria wamenyeshejwe icyo gikorwa yabitangarije Reuters amasaha make mbere. Inyeshyamba zavuze ko zimaze kwigarurira umujyi ukomeye wa Homs nyuma y'umunsi umwe gusa w'imirwano, ni nyuma yo gufata Aleppo na Hama. Izi nyeshyamba zanatangaje ko zafashe umurwa mukuru zitangaza itembagara rya guverinoma ya Assad. Minisitiri w'intebe Hamad Ghazi al-Jalali yagaragaje ko guverinoma yiteguye guheza ikiganza inyeshyamba no gushyikiriza ububasha guverinoma y'inziracyuho. Reka amakuru yacu tuyasoreze kuri iyi ivuga ko NASA yongeye gusubika umushinga wo kongera kohereza abantu ku kwezi. Umuyobozi w'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iby'isanzure NASA Bill Nelson yatangaje ko igikorwa cyo gusubiza umuntu ku kwezi kizwi nka Artemis 2 cyari giteganyijwe muri Nzeri 2025 kimuriwe muri Mata 2026. Ni icyemezo cyafashwe hagendewe ku bibazo bya tekinike byagiye bigaragara muri icyo gikorwa. Icyakora Nelson avuga ko bari gukora buri kimwe cyose kugira ngo gahunda izagende neza. Ati turi gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo iki gikorwa kizakunde. Ubu buryo bwo gusubiza umuntu ku kwezi ni icyiciro cya gatatu cya gahunda ya Artemis yo kubyaza umusaruro isanzure bigizwemo uruhare n'ibihugu bitandukanye biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri 2022 nibwo hoherejwe icyogajuru kitarimo umuntu mu buryo bw'igerageza ndetse kigaruka ku isi ariko cyangiritse.
Kuri iyi nshuro Nelson yavuze ko bamaze gutahura aho ibibazo byose byaturutse ndetse bari gushaka uburyo bagikemura burundu. Icyogajuru kizoherezwa muri 2026 kizagendamo abantu 4 ariko bikavugwa ko batazagwa ku kwezi. ATEMS ya kabiri zaba ari nk'integuza ya ATEMS ya gatatu, abazaba bari muri ubwo butumwa bwa gatatu bo biteganyijwe ko bazagwa ku kwezi, bikazaba ku nshuro ya mbere umuntu akandagiye ku kwezi nyuma y'imyaka 52 ishize ubwo Amerika yaherukagayo muri gahunda yise Apollo ya 17. Muri 2022 u Rwanda narwo rwakize umukono mu masezerano agamije ubufatanye muri gahunda yo gusubiza umuntu ku kwezi yiswe ATEMS Accords. U Rwanda n'ibindi bihugu byashyize umukono kuri aya masezerano byemeje ubufatanye n'ubushakashatsi bikora mu bijyanye n'isanzure hagamijwe kugera kuri gahunda ya Amerika yo gusubiza abantu ku kwezi. Ibi bitandukanye no mu cya 1972 abazajya ku kwezi bazakora ubushakashatsi bukomeye bushobora gutuma no kuri Mars hoherezwa umuntu wa mbere. Ni amakuru mwateguriwe kandi mwagezwagaho nanjye Jean Harerimana, musaba gukora subscribe, share, like, comment kuri The Manifest TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi.